çok salon koşkun bizim arkadaşımız, bizim ağlamamız. Abdülşükür Hacı'ya yardım atar. Abdülşükür Hacı'ya yardım atar. Su olmazsa su. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Meyrimli rayımlı Allah Teala'nın isminden başlap Allah Teala maqta olur. Peygamberga dua salamlardan keyin barılarga Allah Teala'nın tinçligin, rahmatin, berekesini kalap salamdaşam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Жылына Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдың туылған күніне арналған кечеге шақырылған кезде қуанып қол қармашып, ери шапқақ болып, қуанып келчу ажекем Шуағали дүниеден өтіп кеткеннен кейін биыл шақыруда шынын айтсам анша келген жоқ. Бірақ құрметті мұсылман бір туғаным, biz Allah Teala'nın varlığına, birliğine iman getirgen bendiler, biz ahiret geçineriz. İnşallah Cennet-i Firdevs'ta birge bolu nasip etsin. Süreççilerimiz, kameraçılar kelgen kezde, şu yerde marhum Acekem'in çoğu ilaganda ilag, külgönde küylöp kengeş oturan dilek. Bu yıl 7. Katar'da Acekem'in atasının oturganda öte tolkundap barmağım tişlep arang oturdum. Hurmatlı Müslümanlar turganlar, ene жүрөгү дейт. Барыңарга белгилүү болгондой, Рамазан айынын 30 күнү, балким Рамазандын башталганынан эле апам дайыма бүгүн кайсы күн? Бүгүн дүйшөмбү